Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Cecilia. Manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ti amok, saan ang makapasakit iti padak a tao dagiti balikas ko. Ngamjak ammo nga adda mapaspasakitak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Cecilia. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mabayag kayo ka di pa'y amal pa sa mga nanang? Apay aya nga apuraan nakamangan si Kavenos. Agin nawak nga roden. Ado pa'y ti assignment ko nga ramido. Unay kamot tinan ako. Di naklakit maurayan aya. Kaslamat dagdagan na ko. Nagbayag kayo mat ngamin amangan. Itay kami pa'y analpas anangan ka ni tatang. Ngamdi kay madlamalmalpasan. Naimas nga rod ti panangan ko, anak ko. Gusto kiti day tananang. Nubigat tumanon. Na, unay kan. Nagluko kalakit din ubing. Alaman laon. Tumakder akon. Takababain matken ka. Ala ni nanang. Agpasugnod sa ton. Ala, aginaw kakiding. Oh, nalpas ka matlangan anangan? Naa, unay mo data sa umon. Pati kadisi ka. Kat dilawam ti kinabayag ko amangan. Apay, sino ay atinang dilawgan ka? Dinamag ko lang mat no nalpas kan anangan. Saan ka mat adinilaw? Kasano, apuraan nak amangan jay anak mo. Ket, adda nga taaramidan na iso adagdagan na ka. Kasla masikuran amang buybuya kanya. Amang mangan, di naklakit din mauray amalpas. Masikuran nga ta ata nagdakalan ta bagim, ngemkaan kalat ta akaan. Naa, kita manday ta nga ibagbagam kanyak ng asawam. Agpay sumat ti ibagbagak, bakit? Iso ano mabalin, kisayam ti pampanangan mo. Anya ngay nga rod ti maaramidak. Numaganasak mo ti mangan tunggal manganak. Ay kat padasam bakit? Uray saan mo matabiglaan, uray inutem, akiskisayan ti kang kanem. Basta, jak kabaulan. Alang aro din, no di mo kayat. Angam di kag paspasugnod, no kasta dilawan na kati anak mo. Naa, alas 11 pay laeng iti agsapa, hanggang mangmangan kan. Nagsapa matenday ta apangal daw mo. Nabanugak nga rod ang naglaba, tatang. Kalkalpas ko ang naglaba. Iso amang mangan ako na. Agtugaw kayo mo tan, tamangan kayo mo, no kaya yung. Sige lang, sa anak pa mabisain. Ay, may sambat. Wan, tatang, simra kan iti trabaho nila kay kong. Adamutan iti pagadalan ni Venus. Kasta ka day. Mala, alis ko ang timangan, tabuludak man tay bareta yaw. Ay nantatang, didak ka di apuraan, karugrugik laeng. Da kayon ati mapan mangala iti bodega. Alaman nga raw. Alangan nga urayan ka, aging gaamalpas ka amangan. Ay nalakay, nagimas matentin sangput mo alitsyon. Ay sos, sigurado anagadumanan ti kanan nyo no kastoy laang nanang. Tatang, nangalaan nyo ka di iti litsyon. Birthday ngamin ti boss mi. San mi ana ibos day ta litsyon, tabuo mat ababoy ti ginatang ti boss mi. Iso ako na pagbibingayan min ngayawid. Anya pa lang arot ti aramidem ngay, mangan kan Nasuyak mat ni ti karne. Ay, manglukat ka man iti sardinas, Venus. Taisot sidaek. Ay sus, tatang. Ay kay kayatin ani nanang. Sigurado, ibusan na amin day talitsyon. Naa, adday ta ka man ako nakon, Venus. Siyak man ang tinakitam. Sige lakay, mabiit laeng ilukatan kay ti sardinas. Oh, agpalpa ka pa'y matabakit. Kalkalpas mo anangan. Ngam inyid damat na dagos. Ay, nabsuga nga rod lakay. Iso ayup-yupanak mo ten. Agpalpa ka pa'y kunakmat. Bumangon ka. Taitugaw mo pa'y. Ngayon, masadutak nga pumangon.
Di nakman idurun-durun na kasta. Makamuka man langin. No kastoy ngamin arabi basit laang ti kanam. Inton kuan high blood ka. Iti day ta kalukmag mo, imposible asan anang ato ti daram. Ay, padasum tuman kit diti agpabipi. Amang ano na nga to ti daram, asan mo nga amaw. Ah, hoy, Cecilia. Taaguro kain. Imbaglaan nga tanakita ka, anak ka. Mapan ko kumaisubli ti binulod ko a bareta. Ngam nakita ka iti kusina yaw nga awan puot mo. Anya nga iti ko na ti doktor tatang. Ay na, anak ka. Agdayit kan, no kayat mo pa nga agpaot ti biyag mo. Ay, jak pa'y kayat ti matay tatang. Ubingak pa'y lang. Kayat ko pa'y tagbiag iti napaot. No kasta nga rawd, liklikam dagiti saan arumbang akanam. Tano maestro kan tumanan. Saan tayon nga amaw no anya ti mapasamak kan ka? Ay na, kabut-butang matatang. Ay, jak kayatan. Jak kayatan ti mangan amangan tatang. Pero minsamet na napabutngan ka bakit? Puro natangmatan ti sidsidaem. Uray agsida akbat iti karni alakay. Ngam maminsan laangan iti makabulan. Ay katuna, tadelikado ka no ma-stroke ka manayin. Ay, mabutang aklakay. Amangan no piwi sakton. Wano paralay sakton no maistrukak pa eh. Isungaan an nadam ti bagay. Ay, siguro no kasta ti mapasama kanyak. Agbabae kanto na niya. Tila sasawamet. Saan mo ngamin nga ipalubos ang mapasamak ti kasta ah? Talaga Asino ngay mo't ti saan amabutang? Kitaan nyo ti bagiyo nanang. Iti manon abulan aporo natnatang ti sidsidaan nyo. Kan pasaray saan kayo amangan iti inapoy. Nay, nagmayatan ti pamagiyo. Wan nga rodan ako. Dandan ni saan mutin nga umanay amin na pantalon ko. Matnagdamot to. Gapo iti pa nag-high blood yo. Namimpinsan akim mutong kayo. Wana anak ko. Tamabuto nga mga rod. Nalakaaya nga igasang-gasat ti salunat ko. Ibagayo ka ni tatang, taigatangan na kayo iti baro nga arwaten nyo. Tapno adda maisuot yun, narumar kayo. Nagalas akitaan, no dagita pa'y laang naglalawlaw ti badbado yo. Wan anak ko. Imbaga na nga inton katapusan, rumwar kami. Tamapan kami aggatang iti arwata. To'y pantalon kon ti isuot yo, nanang. Nagalas akitaan, no day ta naglawlaw a pantalon nyo ti isuot yo. Ay, alaman nga rod anak ko. Iyag mo, taisopay laang ti usarak. Atoy. Oh, isuot yo man, takitaak na umanay kata kayo. Ni, umanay kanya kung ti pantalon mo, Venus. Wow, nagmayat nanang. Kas kay labalasang. Nagtala ka man mo, anak ko. Balasang. Uy, nanang. No nakatalikod kayo, ang mga no mapagbiddutan da kayo abalasang. Mayat matikas to'y abagi. Nalagan ti aggaraw. Ngam saan mat amakan dagiti naiimas amak-makan. Kat anya ngay nga rod, nanang. Ano sanyo Ay wala anak ko. An-ano saklatan. Takayat kumot ti agbyag itinapao. Ala, tag-order kan bakit? Nabisi na anak ang nagpagnapag na. Mangan tamang pa iti restaurant. Uray ta sagpaminsan lang, mate. Alaman nga rod lakay. Agsidaak mo't iti karne. Uray kat nabayagan day dinaudi apa nagsidak. Kita mo? Ni Mar akasinsin ko ti sumrak dito yung restaurant. Mabit lang tapayapayak. Tamaki table ka data. Ada ita. Lumayan dito eh. Insan! Imbag man, tada kayo matgayam dito. Ala, makikatugaw kan kada kami. Ay katuna, insan. Hello, manang Cecilia. Apo, talaga mo't nga awan ko pas tipintas kan kinasiksima. Ay nadinak man bulaan nakastamar. Ha? Tangay indayaw mo ti asawak. Ag-order kan.
Siya akong timang bayad. Uy, agpaiso insan. Uninsan, ang problema. Ayos, agyaman na ka. Waiter, extra rice mampay ditoy. Na, unay daytan mar. Di ka mula sumardengan adumaw dawat iti extra rice. Ah, Ay sus, kita umaading ko. Nagdakkel lang aruden tabagim. Naglaing ka pa'y laamangan iti inapoy. Anya kalakid din ay bakit? Kat bay ata mangan nga rod ni insan. Madanagan nakla ang iti bagina, lakay. Overweight iti panagkita. pasensya kan manang. Naganasak mo't ng tinangan. Itala ang ngamin manan akasangok amangan ni insan. Ay sus, kontrol mo taading ko. Narigat ti agsakit. Ha? Ala, gusto nga ruden. Kaslasaan ako na makapangan iti bagbagam, manang. Pasensya kan ading ko. Ngam ibagbagak laang tipod no. Unay ka matan, Cecilia. Di mo pa'y mat pinalpas amangan jay tao. Pakabasulak ka di lakay. Jakmat nga rod kayat ama ipada kanyak. Apagamuan ta nabaliktad latnan. Imbag tadagasat ko idi tanakitanak ni tatang. Wen, nga maditi naramid mo. Kasla iparparit mo amangan. Kat imbagak pa'y mat asyak ti agbayad. Ay, ala. Katadakan kwanan saan ang makaawat lakay. Basta siya, awan ti madi nga intensyon ko. Panangisakit ko lang kan kwana day jay. Sakpaykit din ti mabain kiniinsan ko iti kasling imbagam. Awan ti rumbang apagbainam. Tagpaiso amin ti imbagak iti kasinsin mo. Ala, agawid tan. Agbabawi ak anangayab kiniinsan ko amar iti tugaw ta. Na, no agsasao ka. Kasla nagdakas ti naramid ko. Kat panangisakit ko mat iti kasinsin mo ti naramid ko. Ay, jak amukin ka. Adda ka no reunion tayo tatang. Iso amasapol amapan tayo amin. Awan ti agbati. Ay, katuna, anak kao. Uray si ka Venus. O may kamat, ha? Un ananang no isuti ko nayo. Kaano ay aday ta reunion? Inton Sabado lakay. Kat adda ka no contribution ti tunggal may isa. Ala, siya kung ti agbayad iti contribution tayo amin. Ay, agyaman ak, barawk. Ay, awan matlapag, bayad ko iti contribution. Ay, kasano nga iti pagluganan tayo lakay. Di agbirok kan iti mabalin tayo nga arkilaan. Awan mo ti amok amabalin nga arkilaan. Ti ka eskwela aklatan tatang. Adalugan da nga ipaar-arkilada. Ala nga rod. Kasaritam ti ka-eskwelaam. Ibagam nga arkilaan tayo ti luganda. Unay mo't dagito'y kaabay min. Itay da pa'y asubli-asubli iti lamisaan. Kasla saan da amabmabsog. Ti kinaadumi ngagkakabagyan. Diyak pa'y malagi no asino dagito'y. Kanak man di tawat Inyam amuda mo't titunggal may sa kada kami. Ay tamang tabtaba. Diyakon matandaan ida. Ay, aguray ka man takasaot ida. Ay na, unay kayo mutun. Kasla saan kayo amabmabsog. Itay kayo pa'y asubli-asubli iti lamisaan nga ayan tinaka-display amakan. Ay sos, kitaan nyo taning, narigatan. Sapay ka naglulukmag kayo mga roon. Anadan nyo ti bagiyaw na narigat tag sakit. Ay, unay madaytan. Kasla iparit na matan timakan. Ay, apay nga akasla iparit mo ti makan manang. Nagbayad kami mat para iti daytoy. Ungag pa Aguray ka. Nag-contribute kami. O sa anak ka nagkamali. Damag ko asikamat lang ginalukmag ide. Ngam nagdiet ka lang, gapot high blood ka. Itatanakutong kan, aguyaw kan iti nalukmag. Kasla mo saan ka naglabas iti kinalukmag. Unaw, umapal ka kada kami, tamakan mi amin, akayat mi akanan. Sikakat na limitaran ti kanam, tamatay ka no saan ka ngagdayet. Madi mo tikas tama na, nauyaw ka. Ay, una yun. Sakitin nyo gayam ti panangisakit ko kada kayo. Ay, saan a panangisakit ti kastamanang? Panangibabain.
Nupod no apa nangisakit. Inuray mo kumaa, malpas kami amangan, sana kami kinatungtong. Anya nga itibibiyang mo kada kami. Apay, sikatimang pakpakan kada kami. Panunutom kumapay met at isawang mo manang. Tapno saan ka met ama kapasakit iti padam a tao. Anya? Ay, agawit tayo na kay. Mababain ako. Siyak matantis ang kakita na. Dahil tanti bagbagakin ka. Apay nga agpabain ka itinalok mag-atao. Apay, pakpaka na mida. Di ka latta ko man nagtagtagari. Sigud mo tarawat ka ah. Wanan lagay. Sa anak ton amakibiyang. Makaamuda mo tan itibiyag na. Katuin ah. Apay apakibiyanga mida. Uray si kamot idi, nalukmag ka. Kaguram ti anak mo no dagdagan na kaamangmangan. Ha? Oh, saan mo na malagip? Uray tupay siya kat kaguram idi no dilawan ka. Ay, ala. Pasensya kan lakay. Sa anak ton nga agdilaw. Agawid tayon. Tatalaga ang mabain akong dito eh. Gapu iti pan nakapabain ko idi reunion mi. Saan akon ang nagdildilaw no adda makitak akaan Mr. Lonely. Aklunak nga daapal ko tamakanda ti kayat daakanen. Idinto ta siya ket saan. Ngem awan nga agpayso ti karbengak nga agdilaw ta saan damat adaw-dawaten kanyak ti paggatgatang da iti kanenda. Tuy pagayam mo, Cecilia. Agyaman ak pagayam Cecilia iti daytoy apakasaritaam. Sana dakas ti agdilaw. Nang runa pay no para iti pagsayaatan ti masaknan. Ngem nasken ngamin nga ilugar. Ken pilien dagiti balikas nga ingka yibkas. Kas iti daytoy pakasaritaam. Nupay iti panunot mo ken iti intensyon mo, ket pagsayaatan dati inaramid mo, ta sabali mat awagas tinamayam. Ta para kadakwada, ket panangibabain dayta. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Cecilia, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Kan computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.